namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, Mathyaka, this is a video clip. Yam gamel mranga panda, of course. Logo yimsa Gaza and Nengo. Tavoya. Yeah, so kasam of course, 27th October, if you can get account of president. Mayengani, as you can see, don't get account of president. If you go, you post a video. Mara, show no iPhone. On to skundaka. Kundaka ni iPhone gamel. So I put in video that level afterwards, of course. Mr. Mtsangi khale va ka va ni sponsora se nyamka na ku sponsora bo na vo va va tikisa mali ya muranga phanda ya ti gig balance sheet kwala ni xavele iPhone 14 1 terabyte 15 sorry man sorry my apology iPhone 15 1 terabyte ba vitana yini wana ba Pro Max 1 terabyte titanium blue. But titanium blue. Yes. Oh, yeah, but that's the fish. Let me show you 44,000. 45,000. Hey, better I number you. Uma lama kati. That's enough for mama. Oh, Mr. Mtsenga. You got Mr. Mtsenga. My what? She sleep. You saw it, pana. Usaba ngoyisa kuya China City miyami shaba ti phone mi fika mi plus box ali mi rin bi Check us out. emena mthanda la phone emena njira phone emena mani. So as I've had, kushaveliwa Mr. Mtsenga a present kwala ya iPhone 15 Pro Max ya 1 terabyte last number ya kona swi vulavulaka this phone. So who's Mr. Mtsenga? Mr. Mtsenga vo tam khamba tiva hi lava ndo va sponsora ku beni Mayengani kahle nga swivula tani ni overall na swa bolo va endla mi nga mi swi voni event leta mi ti vona ta president Mayengani kha ku ri na swa bolo hi vona va sponsora na leti ya ku liwa hi vito ra Hlavu mani ya ni ta vekela picture mi swi vona na kwalano na leswaku va ku i ya Hlavu nakona va sponsora lani na swa ti-events vele va endla so hey a hi mpela va tolovele beni president mi nga toloveli beni Mayengani Mathyaka man ya karata man hurra. Ay, no, Pepe.